laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي، قلبي له موئل يرعاه بالحب، ترقيه عيني وتأبى للكرى سكنا، ما لم يكن غافيا في مخداع الهدب. أحببته منذ أن أحسست نبضاته، تجتاح قلبي بعاطف دافئ السكب، وما تراني شعور بعد مولدي، يجتث مني حنان الأم بالكرب. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله لا أريد أن أطيل عليكم haray mi ala jonnude yewtere ɗo moɗon fi uddutugol ma fi goɗɗungo sabu tan neɗɗo ñaami ke moƴƴa. haray wona mawɓe innirino kala ka iwri e kala ka woni haray e weltani ke jamma o fo yo Allah weltano en e tori ke rabbo ibado yo Allah tawi kala ande e soñjaji ko wondude. haray si tawi jooma men on jaɓi inono jonde men nde woni e yaarde noon. haray ko adi kon ko waɗanta e yewtere nden ko ɓe ceernoɓe mawɓe ɓe tawata goɗɗo wolanta en ko hombo woni oustad Mouhammad Salihu Ba hafidahullah liyes. donc haray ko kamɓe woni e waɗande yewtere nden. haray si tawi rabbul ibad on jaaɓi ko hikkiɗon ko woni jogitade jonde nden, haray ɓe halfini min kum pay kum jooɗagol takko ɗo. haɗay si tawi jooma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on jaɓi ko Oustaz Ahmadou Bara ɓe hewtade kamɓe woni waɗanoyde en memmintinagol jeyru ndu ɓeeɗo jati bi ha moƴƴi ndu. si ɗum ɗon feƴƴi haray janngana ɓen qur'ana ɓen kadi ko ɓe yiiɗon ka junngo annano ɗo Oustaz Abdoullah jagite hafizahullah, Oustaz Abdoul Wahhab jagite hafidahullah. haray yewtere ɓe ɗo nen si Allah jaɓi ko wano mintaji 45 woni e yahude. haray waɗayɓe taaligo men kadi ko mintaji 10 woni e yahude. haray windeɓe kala landal ko oustaz hafidahullah Maawiya Ba. haray kamɓe jogui windugol kala faalaɗo yoɓe towno jonngo jama on anda ko wonɓe. haray kala faalaɗo landade yo yiide maɓɓe. haray ko windanta en kala hollitane ko Oustaz Abdoullah Bembe. haray ko kamɓe wonani en hannde ka ilanat. haray kala faalaɗo hollude goɗɗum ma goɗɗo no waynimo mo faala yettinde yiide ɓen ɗon. haray taw ko ɗo mi hontorade inchallah mi jonnita ɓe jangganen ɗo embere mintaji yogaji si Allah jaɓi inchallah. assalamu aleykum. eyi haray ɓe inni yomi andinti yewtere men nde ko holno jaɓɓorte o giɗo meɗen tawɗo no wawi rinɗinde yimɓe ɓen fof naadaɓe aljanna wonande kala faalaɗo. ino wawi kadi perdinde yimɓe ɓen fof naadoyaɓe kaydi yiite jahannama wonande kala faalaɗo. haray inchallah ko fi suumaye o wonɗen e yewtude walliren ceernoɓe heɗitagol inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين،
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. en todi kerabɓe baɗo yo allah waɗanɓe ki janggi maɓɓe ɗo e misani hasanatihi yawma la yanfau malum wala banon illa man ata llaha bi qalbin salim. mi toriki en saabi allah kala a registrayɗo yo addu wallina kadi wota goto faalaɗo sowdade yo arga wota goto taƴude arson walliren ɓe heɗitagol saabi allah inchallah seyho tafaddal maskura en torike rabbul ibadum yo allah maɗɗin on ko ɓuri moƴƴude ko moƴƴi yo allah waɗune alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana. Assalamu aleykum. tafaddal maskura. بسم الله الرحمن الرحيم. harayo fo ɓattoga surtout sukaɓen kam mawɓen potto sukaɓen ɓaaro sabi allah en nani. assalamu aleykum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي في البرايا وأنت ذو فضل ومني إذا فكرت في ندم عليها عضضت أناملي وقرأت سني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني فإني أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هري مسيب جلبه باو هيورادي أون هيورانغو الإسلام ميدو لاندو أون فوق مورو سيتاوي لاندو e misal lanɗo on e ndi leydi ndi wonɗen e muɗum ɗo ma ɗum lanɗo on ka communauté meɗen ma ɗum lanɗo on e leydi wano misal Arabie Saoudite o immini koɗo ka ma'a est ce que a teddinayi on koɗo jaba buyo mi jabano hihi en teddinayi koɗo awa haray ko teddungal moɗon lewru sumayye ko koɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala immini e meɗen haray ko waɗɗi en ko honnu ko yen teddin lewru suumaye
haray noon subhanahu wa ta'ala o waɗi lewru suumaye horugol ndu ma immagol jemma juula ko laawol ngol o tigi ɓadortamo kanko subhanahu wa ta'ala. Allah daali ka alqur'ana makko ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun. kono yo gomɗinɓe farlama e moɗon horugol lewru suumaye wano farlirano noon e mofte adiɓe on belajo on hulay Allah o yewtiri en o noddiri en inde iman o ini ya ayuha alladina amanu fi honnu jaɓi konngol makko ngol kanko Allah o yimɓe jaɓuɓe iman ko ɓe woni mawninɓe fi Allah toppitoɓe yamiroje makko refti subhanahu wa ta'ala on o ɓanginani en wondema o windino ma o farlino horugol lewru suumaye e mofte aditinoɓe goo kadi no inniri noon kama kutiba ala alladina min qablikum no mi farlirno noon horugol suumaye e mofte adinoɗe on ɓen kadi. masalan en nani e makunelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko ɓuri moƴƴude e horugol ko horugol wano annabi dawuda hoori rayno noon ko honno annabi dawuda hoori rayno ɓe hoorayno ñallal ɓe nafo ñallal ɓe hoora ñallal ɓe ɗafo ñallal ɗum noon fof muɗum ko e yamirore Allah. neɗɗo noon himo gollitira yiingo nde himo juula no Allah yewtiri noon e suratul ma'un fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. halkare wodani ma lette wodani ɓen ɓe no juula ɗum tamƴini ko neɗɗo ɓaɗiɗo juulugol innete himo ɓadi Allah kono en nani aya on fawailul lil musallina kono Allah daraki ɗon o siti o linti ɓen ɓe o faala wowlude fi muɗum. neɗɗo no wona yinotoɗo kadi e sadaka ndeymo itta Allah no yewti en dalil muɗum kadi ka alqur'ana e misal o inni wo la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a annas. wato on bonnu sadakaji monɗi wano on mo no gollira fiyo yimɓe ɓen wowru. e misal kadi goɗɗo no waɗa jihadi kono hara ko fi yiingo o warri. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama hakkunde maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓen sahabaɓe ɓen arno fillitiɓe nelaɗo kaarijo ko ɓiɗɗo gorko himo gollude ka jihadi ko minen buy amen wawata gollugol ɓe maki ko aade yiite ɓe nelaɗo oɗo le ko minen wondi ko minen woni pirude ɓe maki ko aade yiite ha o waroya nelaɗo ɓe maki ko aade yiite ko woni pirude ko fiyo inne leñol kaari hino firni leñol kaari ko ɓiɓɓe worɓe. donc ɗum ɗo fof o tigino warra yiingo e golle makko hedditiɗe ɗen buyi e meɗe hara o yiingo woni warude. a yeyi woɓɓe goo so ɓe ari ɓe inni allahu akbar so ɓe kokkinike ɗo taw a sikay ko fintori ɓe holla yimɓe ɓen iman on naati kono ko ha wudiron tawa o wayina julɗo ni ka jikku. kono noon horuɗo on hara horirɗo fi Allah on ɗon o wawata gollirde yiingo sabu no an tun ka nder suudu maɗa hewtali ka koɗo ara kama visiteur konka kama langari ñallore frigo ma on hino ɗon a hino ndiyam ɓuɓuɗam no gasa gertogal juɗangal hino nder ton no gasa tew sa'aɗo hino nder ton no gasa goɗɗum go kadi pila spécial ko joma suudu moƴƴini hino nder ton kono inna miɗo huuli Allah ronka yarugol ndiyam ɗam ronka ñamugol ñamete on surtout kadi yo Allah wallito en wawen hippugol guite ɗen. horuɗo on ko kanko tu woni wawata hawtindirgol ɗum ɗo hara o tawnali yiingo e muɗum. hara janguɓe men ɓen hino taƴani en ɓe inni muñalngal hino yehi pecce tati. muñal anonongal ko asabru ala ta'atillah ko muñagol e hoore ɗoftagol Allah. si réveil on soni bimbi assalatu hayrum minan nawm harale cheytan no ñoƴƴuma on leer ɗon e moti ade yiɗano immagol ni kono andita sa immaki on mo a sutaki mo huluɗa on o nanguittiroyte immoɗa juula
andi ɗon ko ɗum ɗo woni asabru ala taatillah. Ma ɗum téléphone on sona ma montor on sona leer juulugol yoni ndara leɗɗon e ka juulugol hino woɗɗi seeɗa a seppay 10 minutes kono ala feere a yiɗa ratugol julde jama o immoɗa seppa yaha juuloya ko ɗum ɗo no tawa e ko inna kon asabru ala taatillah. Asabru ala maharimillah toɓɓere ɗimmere nden no janguɓe ɓe senditanen noon muñal ko muñagol e hoore ko Allah harmini kon. Buye meɗen no yiɗi hani yawgol discothèque, buye meɗen no yiɗi hani wattagol chaine ma ɗum watto koɗe noppi ma ɗum buye men no yiɗuno yarugol kañum kadi buye men no yiɗuno kañum sonna o muñotako kono ɓay tun Allah yamiri won ndema wo ya woɗɗito o tigi woɗɗitori sabu ɗum ɗo kadi no inne asabru ala maharimillah. toɓɓere tammere nden e muɗum asabru ala aqdarillahi almu'lima ko muñagol e kodduri e Allah musuɗo o kenen himo jaɓama gite muñoɗa no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maake manibu tuliya fi habibatayhi kala on mo Allah jarribi e gite makko ɗen ɗiɗi fa sabara o muññi falahul janna ko aljanna wodanimo. ɗum ɗo no inna asabru ala aqdarillahi almu'lima ko muñal e kodduri e Allah musuɗo o. masalan kadi ɓeygo o tigi jibbina ko ronka wurude ma ɗum jibbina ko tawata hara vraiment bere mo wuri ko sonja wodani o ɗum ɗon kadi ko Allah nelduma ma ɗum fatorede ma ɗum nawnugol nawnare nde ɓe innata o tigi dikkata ɗum ɗo kadi ko asabru ala aqdarillahi almu'lima. se ndaari noon hooru ɗon himo mofti ɗum ɗo fof muɗum mo mofti tampere ɗon ka ndaare ka meɗen goɗɗo nangel ngen wulay wano ha la Saudi to par exemple 45 degré nangel ngen nge wula ɗum ɗon kono goɗɗo susta ƴettugol ndiyam yara ko o wawi ko nelaɗo yamiri kon ɓuɓɓintingol hoore muɗum nden seeɗa ɓenata kon attabarrud o tigi no wawi waɗugol ɗum ɗon o tigi muñño ɗon ka o tigi muñño heege emo andi le mo sonji ni surtout wano enen o lerji ɗi wonɗen horude ɗo ni a fuɗɗoto ɗo horugol 4 heures yo naali naɓa ɗon ha moggo 22 heures leer jelu no ɓuri leer 12 ma hella leer 12 e hiyo ino muusi kono a ala feere kaka ɗoftagol Allah wonɗa warrude a wakkiloto e hoore muɗum. yo Allah hokken baraji kon ɗe yanganade dina kon ko ɗum waɗi Allah yewti fi kala sonjiɗo fi dina. Allah no daali e suratu tawba dhalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi wala yata'una mawti'an yaghizu al-kuffar wala yanaluna min aduwwin naylan illa kutiba lahum bihi amalun salih. ɓe ɗon ɗetake ɓe sonjotako ɓe heegetake fi sabilillahi ɓe immotako ɓe yango e misal wano immotoɗa yaha juuloygol naafiɗo immoɗa yaha juuloya julde jama ka nder e ka juulirde immoɗa yaha jokkere en ɗam ɗum ɗo fof muɗum Allah daali wo o windana e o tigi baraji timmuɗi. yilti subhanahu wa ta'ala o daali kadi ma o wi'i o farlaali lewru sumayye fi tampingol en fiye en heege tum ma fiyo en ɗonɗe tum ko ɗo andata miskinajo on hino tampi ka sumayye ɗo andata ko honno miskinajo wuuri kanko ñande o ñande ko sumayye wuri buy emen no ɗo alhamdulillahi rabbil alamina enen en anda heege nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñallal balɗe ɗiɗi balɗe tati ma ha yeeso toon wure tippinaka ka maɓɓe ɓe jogino sonnaɓe heewɓe ɓe seeno ka nene Aisha e maka no woodi ko ñaame nene Aisha maka woye ala ko ñaame ga ha ñande goo ɓe yehi sinami fayi ko nene Ummu Salama ɓen ɓe maaki bireedi yowru kunno ga e vinaigre e foyɗen anndi nun ɗon si satti ha e muññoto ƴakken bireedi on kun kono nelaɗo ɓe maaki yo ɗum ɗon aru ɓe ƴetti bireedi on ɓe tulli ka nder vinaigre ɓe ñaami ɓe inni ni'mal hallu al idam ɗum ɗo no weeli bireedi e vinaigre no weeli
enen en jama e ɗum ɗon donc en andu miskino himo soñji yilti ɗum noon kadi Allah yoɓa en fi koko wonuɗon e horude ko ɗum inni wo ko farliɗe e meɗen korugolngol la'allakum tattaquna bela jo on hulaymo si tawi woni ko goɗɗo goo inni ta ñaamo a habboto ha huccita ferma bafal ngal inna mor ñaama ha hara tew fitta honduko kon natta gitoy koy so ari holla heege warima ɗo andata a ñaami kono mo wonɗa horande o kanko emo sutima an a sutakimo donc o tigi muñño heege ngen o hoora haray noon heege e horugol ngol daraki e angal ñamugol ñamete tum ma angal yarugol tum haray tere ɗen fof muɗum hino duwa horugol o tigi wawa ɓernde makko nde ka suudu e ka yaasi o tigi nandita wano o mo fisifiɗo modi makko e hadis ummu zar wo isa hara o tigi jaɓalde nandintinade on ɗon o wona fof muɗum fahad on ɗon o inni wo modi makko isa haraja asid wa ida dakala fahid si o naati ka suudu mo ɓutti dow kono so yalti ka yaasi ko liyorri joni mara liyorri ndin kadi ha suumaye o feƴƴa suumaye feƴƴi a jangi ko onno marirta liyorri yagal mangal muñoɗa wota artu ka suudu dele kamano seeki yeeso mano maɗan kori maɗan lando ko honno waɗi ko goɗɗo yawi lan ɗo min hukkodiri kono tigi tigi on o watta tawa muɗum o way ɗum ala nder ton suumaye koye ekkite wawugol ɓernde ma nde ka suudu e ka yaasi kenen sonnaɓe ɓen eɓe holla jikku mo tata ko noon Allah tagiriɓe par ce que nela sallallahu alayhi wa sallam so yimɓe maaki fi muɗum ko saabu haray ko piji gono ton haray ala feere koye a ndaaru ka bindi muñoɗa ɓe maaki wo ma ra'aytu adhaba li lubbi rajuli l hasimi min kunna moko ba tedduɗo jooma hakkille mi yaali ko wawi mo bonnude hakkille ɓuuri onon ɓe sonnaɓe kon mbo yewta ɗum ko nene aicha makana ɗum ɗo donc haray o tigi wawa ɓernde mum nden e hara o waɗali cheytani ha o waɗa masibo hay goɗɗo yennimo no nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe makiri noon wa in sabbahu ahadum aw qatalahu falyaqul inni sa'im goɗɗo yennimo ma falamo firuɗude ko yo innu miɗo hoori min komi julɗo miɗo hoori mina mi waɗowo gueɗe haray ko non woni ko nela sallallahu alayhi wa sallama yamiri en haray ino hanani julɗo on nde o hoorirta qalban wa qaliba o hoorira ɓernde makko nde o hoorira tere makko ɗen o hoorira si minni ɓernde ɗen hara koye hoore anniye naya hooru fiye ala feere a ala fusner ton a ala fusner ton si a hoori fiye ala feere haray baraji ala nder ton haray jama on no duwa accugol innugol emodi yawa teppum ɓay ko noon buy jammi suuma e yawa teppum ɗum no duwa accede aroye noon e yewtere men nde so tawi tanmo mi jonna on no yoni on tawoyay yo tigi tawe suumaye eno ɓuranimo moƴƴude e di wata suumaye tawmo wano siɓɓe men feƴƴimɓe wano ɗe balɗe ɗo no heddi balɗe jeluɗo e suumaye ɓen ɗon suumaye tawali ɓe ɓe perdi moƴƴereji buy hono ko noon Allah muyiri ko ɗon nela sallallahu alayhi wa sallam e maaki e hadis mo nene aicha makki ɓe maaki wondema nelaɗo ɓe maaki hayrukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu ɓuri moƴƴude e mon komo ummo Allah o kori gurdan juutuɗan o moƴƴini golle ɗen kadi ino tawa e muɗum noon horugol lewru suumaye si Allah tawnima hoori lewru suumaye ñalande dargal nde Allah yoɓoyayma fende mois par ce que toon kadi ko fende mois nde Allah no yoɓoyayma sa ndaari wikkon to hunkun a tawi kum weɗi nelaɗo ɓe maaki sallllahu alayhi wa sallama wondema Allah daali wa innahu li kullu amal ibni adama lahu illa sawm kala ko neɗɗo on golli mi yoɓaymo mi jonma mi nulay ko yoɓamo illa sawm si wona korka kan fa innahu li wa ana ajzi bihi si wona korka kan ko min o horani ko min woni kadi ko yoɓata se ndaari guiteli ɗin ko ɗi jeeɗiɗi se ndaari yiite ngey e afwan e aljannaji ɗin ko ɗi jeetati jahannam laza hotama saqar sa'ir hawiya ino heddi goto artoyay sa inchallah kono sen ndaari e saqar woni jeeɗɗi sen ndaari aljannaji ɗin ko ɗi jeetati ko on nun timmini jeetati
ko aljanna fi horuɓe ɓe donc Allah no waɗi aljanna spécial on ɗon natata e makko si wona horuɗo si tawi noon anga horata yo tigi kanko o yurnotako nder ton hara yo Allah tawnu en horiroɓe hara ko fi Allah woni horude e ginama e hadis abi thalaba al-khushani yo Allah on yurmimo imo inne kadi Jurthum ibnu Nasir o wi'i nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki Allah farli farillaji inna allaha farada fara'ida fala tudayi'uha Allah farli farillaji wata on yebuɗi wa hadda hududan fala ta'taduha Allah no waɗi keeri wata on yawtuɗe wa harrama ashiya'a fala tantahikuha o harmini piiji go'o wo wata on ukko e majji wa sakata an ashiya rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tarhathu anha piiji go'o Allah no fanki fi majji o wowlaali wo ka yurmingol on wata on ɗaɓɓu noon kadi ko honnu woni ɗin ɗo rawahu Daraqutni Allah no haalani en lewru sumayye fi wata en soñjo ko ɗuuɗi e nder lebbi sappo e ɗiɗi ko lewru woturu no gasa kadi ron ka timmude lewru kenen ko balɗe 29 haray ko en wakkilo hooren lewru ndun ko ɗum ɓuri en moƴƴande ino wodani en baraji ɗuɗuɗi e muɗum imo ittiti noon e ɓen ɓe o yamiri yo hooru ɗum wano homɓe nawnuɗo e setejo e on townuɗo duuɓi tawata hara hoorugol ngol no sattanimo ma on sonnajo sowiɗo hoorugol ngol tampinaymo ma tampinay wonɗo ka nder reedu on tous les façons ko kanko soñjoto woni ko bobo on soñji ko kanko attuto andude donc si tawi o wawata hoorugol on ɗon hino wawi ñawlagol ha tuma o heɓoy feere o hoora yilti ɗon sonnajo wonɗo fiilade ma ɗum sonnajo jibbinɗo hesum haray o lannali laaɓugol ɓeɗo ino hinna haysi hoorali taw yilti ɗon noon kadi feetuɗo ha o dikka yilti ɗon paykun ha kun helli fee ɓeɗo kadi hino waɗɗa Allah no waɗɗini yoɓe hooru ino woodi ɓuri ɗum on kono ko berɗum ɗo mi anditi haray musidɗo julɗo an yamiraɗo yo hooru e lewru suumaye no sattiri ɗum ndaren moƴƴereji ko woni e nder suumaye ñalande dargal e fof muɗum iɗen andi hulɓinade ñalande dargal haysi tawi noon en humpitaki ko ɗuuɗi ko woni toon iɗen andi ko neññande woni mo kala hettoyta golle muɗum Allah no daali e ayeji qur'ane heewɗi o wa nadau lmawasina alqista ila yaumi alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin on ɗo fof muɗum ko sabu hulɓinade nokkure nden Allah ini womi addoya e peese nden ñande goto toñetake ko ɓuri fottude e khardal fanɗude o tigi hettoye e suraliji leydi ɗin faman yamal mithqala dharratin hayran yara kala huuɗo ko moƴƴi ko ɓuri e fanɗude o yiyay wa man yamal mithqala dharratin sharran yara ɗon kadi ko ɓuri e fanɗude o yiyay donc haray darngal ino hulɓini nden ñande goɗɗo dogoyta ɓiɗɗo mum yawma yafirru lmaru min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa fasilatihi allati tuwi wa man fi l ardi jami'an thumma yunji ɗum ɗo fof muɗum ko ñalande darngal waɗoyta enen ɗo goto andalan mi anda goɗɗo sakko inna a tigi tigi o mi halmo ñawlunolan ɗo 5 heures mi ronkimo ɗi jonnutude goto andalan mi anda goɗɗo mi dogay mawɓe amɓen kadi mi dogay sakko ɓe innalan holli ɓe borre needi koɓe duwa goɗɗo duwa babe muɗum ma ɗum kamɓe kadi ɓe dogalan mi inna Allah ko kamɓe on no moƴƴinali needi ndin ko kamɓe woni saabu mi ɓoylade Allah jonni tan ka moƴƴi maɓɓe mo kala dogay waya nden ñande nden ñande noon daroyɗa yeeso Allah harayɗa rondi bakkatuji ɗi ɓurma ɗuɗude oɗo waɗi ñande goo Sufyanu Thawri o calculi o tawi hande o heeɓi duuɓi 63 o calculi 366 fois 65 o rondi juuɗe makko ɗen o wulli ɓe landimo pori jam o inni wo hande mi heeɓi duuɓi 63 mi calculi ɗum ɗo mi tawi ko berɗum ɗo hawri
woyni ñande o ñande bakkatu hun gotum konto mi tawreyta Allah ɗi bakkatuji ɗo fof mo kala men yirtu ɗum ɗon e hoore makko o dari noon ñalande dargal o neɗɗo horuɗo emo mari bakkatuji heewɗi nden ñande Allah no sifani e situation woɓɓe goo wa yaqulu lkafiru ya laytani kuntu turaba kefere on inna hande tasi Allah wattayno lam bombulde goɗɗo goo inno e sera to julɗo naafi giijo ma faasi giijo law anna li karratan fa akuna min almuhsinin tasi tawi Allah newnanayno lam mi rutto ka adna mi golla golle moƴƴe law anna li karratan fa akuna min almuhsinin mi jeeya e moƴƴimɓe Allah daali bala qad ja'atka ayati fakadhabta biha wa kunta min alkafirin hande hay fu salanama ga mi addino alqur'ana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam accirinoma sunna makko yedduɗa saliɗa hutorde hande a jeyama e heferɓe ɓe hande hay fus alanama ga si wona e yiite Allah daaliri noon wa amma alladina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu ladaba bima kuntum takfurun ɓeɓe geece mum ɓawli on yeddi Allah hare natoye ka nder yiite an noon daroyɗa yeeso Allah eɗa mapodi e ɗi bakkatuji maɗo fof muɗum yilti noon kadi goɗɗo goo aroya no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki noon almuflisu fina man la dirhama lahu wala mata ɓayɓe landike sahabaɓe on tuma nelaɗo ɓe maaki komo annu ara yawmal qiyama mo jogui jakka mo jogui ɗum ɗo e ɗum ɗo kono emo waɗi ɓeyɗo e ɓiwɗe o luttira e fus goɗɗo noon darota ko fokkintinaɗo ka yiite gorka kan ara daro yeeso makko ka inna Allah noto oɗo a yamirno yo hoore lewru suumaye Allah inna hi oɗo o horuno o tampuno heege moƴƴano o horirali kadi fi goɗɗo sutakimo o horiri ko fi an tun hiɗa sutimo Allah o waɗno ko yamirɗamo kon fof muɗum e suumaye Allah accumi tefana o wata o nato yiite alqur'ana on kadi ara darango sengoɗa Allah eɗa yamirno yo nde jange surtout noon kadi e suumaye ɗani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibril jannayno ɓe alqur'ana suumaye be nde wotere moko kaɓe fatoto ɗon suumaye on ɗon jibril ali laaɓi ɗiɗi janni ɓe alqur'ana awa oɗo ko jangaynoɗo alqur'ana o hutora kadi ko alqur'ana yamirno yo hutore kon o woɗɗito ko alqur'ana yamiri yo woɗɗite kon Allah accu tefan waɗa min mi tefana o wata o nato yiite ko ade moƴƴoni Allah inna mi jaɓi naɗo yemo ka aljanna homboye mon falaka ɗum ɗo yo Allah okkore haray ko filli hadis on ko imam ahmad musnad imam ahmad haray si wattani hiila ɗo en daari en tawi alqur'ana on e korka kan hino jogodiri ɗi woɗɗodira panɗi jogitoɗen korka kan wakkiloɗen hoore hooriren no andirɗen iɗen natude fijugol ballon ko ma naɗude ka nder terrain hange équipe adversaire on ko yon fooru on kadi koya natu e nder lewru suumaye hara ko waɗɗa ka ɓernde maɗa ko baraji ɗin a heɓayɗi fof yo Allah newinan en hooren suumaye no Allah yamiri noon hara yi o tigi wakkilo hara e nder lewru suumaye o waɗa e moƴƴereji heewɗi kadi o andita Allah moƴƴi e makko si hokkimo cellal makko ha suumaye tawi mo jemma feƴƴuno ɗo hoolinoɗo hoore muɗum hakkunde worɓe ɓen par ce que si o tiguinino ko gorko yo daro yeeso Mouhammad Ali boxeur jo yo Allah yaafomo o naati l'islam o hajjoyi o nawni duuɓi 50 ko fayi mo nawni kono ari ko inna kon subhana man la natli qudratihi ashadaidu shidad newinanike Allah ɓen hooliɓe hoore mum eno dulni ko Allah woni jooma doole Mouhammad Ali o feƴƴini o maayi no heddi balɗe jelluɗo e suumaye balɗe ɗiɗi an noon Allah okkorima cellal miijitoɗen hiɗen jogii siɓɓe suumaye feƴƴunoɗo ko enen hoori dayno ko enen hunto dayno ɓe feƴƴini hay fus luttanaɓe si wona mako nelaɗon sallllahu alayhi wa sallama ida mata bnu adama inqataa amaluhu illa min halath si tawi woni neɗɗo maayi ko piiji tati haray woni ko heddanimo sadaqatun jariya sadaka mo o waɗuno tawa han yimɓe no yiwde nafoore muɗum ko renete sadaqa jariya ilmun yuntafau bihi gandal
ngal tawata o feƴƴini ngal hi nafno hino nafitorede waladun salihun yad'u lahu ɓiɗɗo moƴƴo mo acci ɓaawo on no rewde Allah ma taniraɓe on no rewde Allah ɓay wawata on go lara o tigi no wuuri tun kono kala ɓiɗɗo ma mo jannuɗa ha hewtoyi ñalande Allah ƴettitata tagore nde moƴƴere nde fof muɗum hewtoyay attiɗoma jannude o ɗani enen ɗo fof meɗen karma komin mawɗon ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam donc haray iɗen jogui siɓɓe goo ɓe feƴƴini hande ni ko wonɓe tawde ka kaɓuruji maɓɓe koko ɓe golluno ko an noon Allah no accuma fi ndu lewru wondu darade ɗo ya heɓu point ji ɗuɗuɗi kadi mijjutoɗe siɓɓe men gono toon ɓen no waali ni ka labtaniji eɓe yowana ɗo e ɗum a ndiyam mesalal ngal no ka juuɗe eɓe suti kumɗo sinta ɗon gokkum médecin jonnol haalani ɓele ko tuma kumɗon tippina gokkugo kadi watte ha honde tuma an sa fokkitiɗo pourtrait a yeehi o inata mi hewti toon e nder leer goto siko pari fokkutuɗa ko innugola e nder kiiki ɗon hare miɗo garde nord yahanela kala ka fokkutuɗa Allah no hokkorma cellal ɓuɗannela sallallah alih wa sallam maaki ni'matani maghbunun bihima kathirun min annas piiji ɗiɗi ɗi sodaka prix muɗum e juuɗe noon boyi assihatu wal farah cellal e hettindare ɗiɗi sodaka prix majji anditen moƴƴere Allah hino e meɗen ko hokki en cellal men tawegol nde jonde ɗo no woodi woɓɓe hay hitongon ala ko appareil humɓe waɗi ɗo o fiisi ɓe wooli yo ando ɓe wooli an a ala ɗum ɗon fof si Allah waɗuno condition min dikkinte kono a condition ñande wo a hooray neɗɗo o wakkiloto no fiyo ndikko o wakkiloto no fiyo ndikko ino woodi woɓɓe accident koyngal maɓɓe taƴi ɓe ala feere ma jungo taƴi ma ɗum hakkille ɗen boni jawdi sooditata si Allah innuno mi dikkinte kono ñande wo ko ya horu wallahi o tigi wakkilotono kono ndaare noon lewru suumaye ko inni wo fa innahu li wa ana ajizi bihi suumaye ko min jeeyi ko min yoɓata kadi o tagi e nder tagore makko nde o waɗi aljanna o inni mo arrayyan ko ɗum woni ko horuɓe ɓen natoyta fillama e hadis ibnu maja yo Allah on yurme mo e tugande sellude ko inete ko bi sanadin sahih e ginama ineteɗo abou talha ibnu ubaydillah o wi'i ñande goo hiɓe jooɗi kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallama worɓe ɗiɗo ari konti goreɓe ɓe ari ɓe inni nelaɗo ko addi men ko natugol l'islam nelaɗo ɓe maaki ko saabu ko tooli e nder noon ɓe ɗiɗo tawi goɗɗo o ñino firni mo hooli hoore makko doole no woodi mo wakkili ɓuri oya jihadi fokkita o yehi ka jihadi o waroya alhamdulillahi rabbil alamin nelaɗo ɓe maaki mo maayi jihadi nayo o juule on hinama e ɗo wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyahum inda rabbihim yurzaqun wata on sikku ɓe ma waraɓe fi sabilillahi ko mayɓe o waynamaɓe ko wuruɓe hiɓe neminede ka joomi maɓɓe kono ndaare on ɗon o warama de fi sabilillahi jente moƴƴa de ko nafa suumaye mi woni yewtude fi muɗum e oɗo hadis woni hitande ɗimmojo makko on kadi mayde naturel a talha ibnu ubaydillah Allah hollimo e koyɗon makko emo ɗaami Allah no ɓannimo moggo aljanna on ni ka dambugal himo darodi e sakkitiɗo mayde on e mayiɗo on ka jihadi goreɓe ɓenɗiɗo goɗɗo yalti ka nder aljanna o inni sakkitiɗo mayude on yo on naatu wono e haneɓe seeɗa o inni noon mayiɗo ka jihadi on kadi on noon kadi naatu ka aljanna ko hadis mo ibnu maja filni e sanad selluɗo ko ɗum woni rawahu ibnu majaha bi sanadin sahih yo yiu valeur hadis on tuma noon talha ibnu ubaydillah oya yaltitoy ka tammum o innimo an hewtali taw fi honɗum kanko hewtali taw koye koyɗol o yii oma yaali taw passeport natugol ka aljanna ko koye falaka konko mayde nde a natoyi to wo ko tuma laatiɗa fure taw nowoni premier étape o mi yi hadis mi yejjiti noon filliɗomo si tawi mo selli hakkude neɗɗo on e mayude natoyde ka aljanna ko escalier ji yeɗɗi ɓurɗo hoyde on ko mayde nde
yo Allah wallu en ƴawen ɗi fof naato e nder ton fotte nder ton yaren siko tee siko ataya ƴakken gato ara yahidirana no yahidiranten noon kadi ka aljanna yo Allah newina en amin on tuma ɓay weeti bimbi o filliti o hadis o fillitani sahabaɓe ɗimo makko ɓe mo kala hawwi ko ɓe yi kon fi hon noon sakkitiɗo mayude on o attike waɗuɗo jihadi o waraka jihadi kadi naatogo ka aljanna ko yi kon ka koyɗol haala kan wola ha ka tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on tuma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki o ko honnon ɓuuri on hawnude ha tawata ka haala ɗo e ka hawni on panni sakkitiɗe on o naati ka nder aljanna o adike waraɗo on ka jihadi e pourtant ko waɗa yeehi jihadi on tuma ɓenni wo nelaɗo oɗo himo firnuno ɓuuri oɗa himo wakkilino ɓuuri oɗa on tuma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alaysa qad makatha ba'dahu sana ene o wurano ɓawo o hitande ɓenni o oyo nelaɗo o wuri hitande on tuma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wa adraka ramadan o hawrodiri e lewru suumaye sahaba ɓen inni o oyo nelaɗo on tuma nelaɗo ɓe maaki o juuli e nder hitande nden berɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo on tuma ɓenni o yo nelaɗo ko noon woniri ɓenni ko ɗum wasi o attimo natude ka aljanna o hoori lewru suumaye oɗa Allah newnanano mo horugol ɗum ɗon ɓe maaki hakkunde maɓɓe ɓe ɗiɗo ino wawa hakkunde kammo won e leydi ndi donc Allah tawnama suumaye yaha ka médecin a sikkay wonɗo suuɗade ka golle aymo suuɗade ka golle ko yewɗaɓa certificat médical ɗo suuɗoɗa suumaye yaha ka médecin ɓa sustake enen madame ka suudu ɓe yiiɗa nafo ina mi yeehi do médecin jon inni gastrique on no memmini nayi mi hooru joni haray do ayno ɗo a waɗanaylan ɗo komi ñaama joƴƴina nder to mi aray mi nafo to a tampina woni hoore ma ndaare hakkunde ɓeeɗo ɗiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki hakkunde maɓɓe no wawa hakkunde kammo e leydi hakkunde kammo e leydi ko jeli yarete ɗuɓi temeɗɗe joyi fande o ɓeɗo woɗɗodiri honno yimowo goo inni ko ɓeynata kon ashair ata ramadanu masra'atan lil ubbadi suumaye ari ko ngesa remetemba wonande rewoɓe Allah mban li tathiri lqulubi min alfasadi fi laɓɓingol ɓerɗe ɗen immorde kala bone mo wotigi waɗi fa addi haqqahu qawlan wa fi'la tottu hakke lewru suumaye ka golle e ka kuuɗe wa zaduka fattahidhu lil ma'ad ko wonɗa gollude kon wata golliriyego ɗaɓɓir joddi ɗin gaɗa to wa man zara alhububa wa ma saqaha kala on remuɗo o ronki yarnude ta'awwaha nadiman yawma alhasad ñande o soñoyta ko rondotoɗo julle e juuɗe o wulla a remi a yarnali est ce que moƴƴay moƴƴata donc haray ko yotigi sensu jikku makko on haray lewru sumaye ko lewru l'école o tigi waɗa formation fo enen gandi boye meɗen ɗo no wadde formation hanko wonno min ko électricité hanko wonno hanko bâtiment si a gayni ñande go ɓe accire chantier fi hono ɓe accirema a waɗi formation ha a wawi ba a wawi joni patron ma hoolike ma waccirima chantier ha gollo an tum ɓe jonnama ndu suudu ɗo ya waɗu kabuji ɗin courant on ɓe jonnama schéma on no gerdirte noon fop muɗum ɓe ara ɓe tawa golli fi honno a ekkitike suumaye duuɓi jeeɗiɗen hekkitade suumaye yo Allah newne no wawen suumaye haray Abu Hurayra ino fillo e hadis ƴettaɗo e musnad al imam Ahmad wonde manela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ka reɗɗingol e fi lewru suumaye fayin wa qad atakum shahru ramadan shahrun mubarakun nane makunelaɗo lewru suumaye ari tawi on ko lewru waɗandu barki iftarada allahu alaykum siyamahu Allah farli e moɗon horugol lewru suumaye yuftahu fihi abwabul janna Allah fonta e mayru dambuɗe aljanna wa yughlaqu fihi abwabul jahim dambuɗe yiite ɗen fermé koye lewru honduma ɗum sifa o occasion koye suumaye pet marɗe occasion mi waɗana on misal ɓurgal jaasude
buy e meɗen profitigoy e noddidira e ɗo Bruxelles Liège kala jogiiɗo Mobistar sala crédit nder ton hande go gratuit oɗa ƴetta alo ɓe Afrique tanala toon hiyi nodda hayɓe a wowa noddugol fiyon no a heeɓi occasion ɗo ko gratuit aw ko ni kadi nanditi seeɗa ma ɗum si innama ɗo solde nduɗo ko jelu yeyete ka supermarché ko 100 €. hande noon hiɓe waɗi promotion ko 25 €. yaha sooda nayi ara wallina oɗo téléphone ko jelu yeyete ko 500 €. hiɓe waɗi solde ko jelu ɓe woni mo yeydeni ni 100 €. ɗa fokkutuno sodugol non janngo ƴetta 500 € o yaha sooda jowi on boni falaka ɗum ɗo heɓike o e lewru suuma e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama wa yuhlaqu abwabul jahim dambuɗe yiite ngel nge ferme wa tughallu fihi shayatin cheytanuji ɗin ɗi haɓɓe wo fihi laylatun hayrun min alfi shahr ino woodi toon jemma gooto ino ɓuri lebbi wulure ɗi wona laylatul qadri ko ɗum woni ko fanda fihi laylatun hayrun min alfi shahrin ka raɓɓinningol nelaɗo ɓe maaki mi jonni détail ɗuɗu ɗo man hurima hayroha faqad hurim kala on ɗo ha lewru suumay e yalti o profitali e mayro on hara tigi tigi on ina faalaɗo moƴƴere nden ñalande dargal kala on jooɗiɗo ɗi occasion ji ɗo fof feƴƴirimo o promotion mo Allah jonni ɗo mi ƴetti ndu ɗo mi hokki alaji en ɗo Allah yoɓalan coggu bidonji 10 kono noon ka suumay Allah yoɓalan coggu bidonji 100 ko moni wadde misal ɗo ko ennero ndundu yawiɗa ka nder jifama fi sabilillahi ko lewru suuma e ɗo no ɓuuri yettude haray fonte juuɗe men ɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɓe okkayno e lewru suumaye sifa maɓɓe ala haray hedditiɓe kadi no wawi ñemmugol fi honno o nafoore o tigui kanko tigui tigui haray ko lewru ndu o tigui hani ɗuɗɗingol tuubu guye e muɗum o tuuba o rutto yo Allah on okkormo baraji ko horani kon Allah yafanomo o feƴƴi kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki min miɗo toro Allah miɗo tuuba rutto e makko ko fanɗi o 90 e nden ñallal ngal min on ɗo hande mi heɓala taw hay sappo min on ɗo hande mi heɓala hay sappo taw donc haray ko hollim faala hollugol hiɗe raɓɓinɗini donc profité gurdam hunkum hino raɓɓiɗi hande kono hitande jeelu 2016 fuɗɗinoɓe limugol en ɓen ɓe maayi e nder duuɓi temedere arano on ɓe waalike ɓuri duuɓi hulure e 900 ni ko nafi ɓe toon hande koko ɓe golluno kon enen kadi ɗo hande ko seeɗa ni heddi ni jogiiɗo 40 ans 2016 jogiiɗo 40 ans 2036 imo jogii 60 ans 2046 imo jogii 70 ans jonno yo naari kun tan heddi kun ɗo o tigi hittina o golla ka o tawroya Allah subhanahu wa ta'ala o haray mi hollama e saay mo mi jonna on o ɓadike kono no heddi 2 minutes keɓike ñamoɓe e suumaye en tori subhanahu wa ta'ala on yo Allah hokkorɓe siɓɓe men tawɓe wawɓe wajade ɓen ɓe acca haray ko masiba molanago sina hara taw o tigi no jogui ganto haray moƴƴa ñamugol e lewru suumaye si tawi noon o tigi tewi ke ñaami lewru suumaye yo andu probléme ni no ɗuuɗi ɗum ɗon ko honno ko lebbi ɗiɗi woodi sahabajo goto mi darnira yewtere hande e ɗum ɗon sabuna gasi woodi sahabajo goto e sattiraɗo Salamatu ibn Saf ko noon o innete o inni wondema kanko tigi tigi on miɗo okka doole yidugol e sonna mi hoolaki yeruɓe an ɓen no okka ɗum joni noon ɓay miɗo andi tan jogui on probléme ɗon o seera e ɓeygu makko ha summa e on maayo kono ɓe wonday ka suudu honnajo o wallitomo finalement tawi o wawali ñande goo e nder sonnajo on ko jinnata ko nandi haray seytan folimo o yani e sonnajo o yiidi e sonnajo o rondi juuɗe makko ɗen wari kanela sallallahu alayhi wa sallam o yehi taw ka siɓɓe makko ɓe o inni wo koye ɓe wallitomo himo yiidi e sonnajo makko o e lewru suuma e o fawitike probléme yilti kadi o waɗi ko innete kon azihar talaqu zihar o inni o mema ɓeygu makko nanditanimo nene makko ɗum ɗo fof ko hulugol wata o bonno e nder suuma e
wari o tawi nelaɗo o inni nelaɗo mi waɗi ɗum ɗo waɗi azihar yilti ɗon kadi mi ñaame e suumay ɓe maki ko an waɗi ɗum inni hi ko an waɗi ɗum inni hi ka han waɗi ɗum laaɓe tato inni hi nelaɗo miɗo muññi kala ko allah yamiri yo rewne e hoore am miɗo wakkili wayi probléme o ka on tuma nelaɗo ɓe maki yawrinɗina dande miskino hay fo sala o inni nelaɗo ndareɗo waɗi ni o yindu woƴƴudu ɗo inni hi anayi o inni mi ala dande ɓuri ndeɗo fus ala nelaɗo dande yawti ndende mi jogui ɗo mi ala nelaɗo ɓe jali on tuma ɓe maki wo yaw ittoya hooro e o lebbi ɗiɗi o inni nelaɗo ko fawinam koko mi naati e muɗum na horu gongol mi ronki ñallal ko lebbi ɗiɗi mi wawata nelaɗo sella on tuma nelaɗo ɓe maki wondema joni yo ñammi miskine o inni wo nelaɗo heɓini balɗe defaka ka fus ala hay fus ala komin ñaama on tuma nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki yahu ka siɓɓe maɓe ɓe innaɓe min mi inni zakka mo ɓe duwa addugol on yoɓe jonne mo yaha ƴetta zakka on itta ɗon seeɗa jonna miskinaɓe ɓen ko heddi ko ƴetta nattaka ɓe gure maɗa donc o yi ha ka nelaɗo sallallah alayhi wa sallama yurma mofte maɓɓe ɗen ɗon haray lewru suumaye assalafu salih kamɓe ko honno si suumaye ɓadike ɓe torotono allah wano inneteɗo almualla ibnul fadl tabi'ije goo o inni wo kana salaf yad'una allaha 6 ashhur an yuballighahum ramadan wa yad'unahu 6 ashhurin akhar an yataqabbala minhum ramadan almualla ibnul fadl konko wi ɗum wo salafu salih kamɓe ɓe torotono allah lebbi 6 yo allah tawno ɓe suumaye si suumaye feƴƴi wona ko woɓɓe men watta ɗo ko sukaɓe e makko ba ɓe gono toon ka duuɓi kono ta jikku wona makko ba a nana ɓeyna à l'occasion de la fête de ramadan eɗen organide ɗo soirée dansante est ce que ɗum no yaadi ɗum noon ko funnangue e hirnangue ko moucharrik ɗum wa mougarrib suumaye si suumaye mayi juldadu ko soirée dansante sahabaɓe ɓe torotono allah lebbi 6 e allah jaɓanɓe suumaye ino seydi no hulɓini aɗa en tori subhanahu wa taala yo allah ɗuytu ɓe sifa hakkude meɗen mi heeɓi gunno noon alyahudankejo jaabiɗo julɗo wallahi nde jabani nde min nde hawrana o tawi julɗo on no ñaama guerto juɗa ɗum e suumaye ko inna ɗo ko juɗa kono min mi inna guerto o tawi julɗo no ñamude ko juɗa e suumaye o ari o tawi mo ɓe jooɗi ɓe ñaama julɗo on inni a mi sikkiɗa andi ka dina mon ka alyahudanke haray ko menne min hirsi kon daganaki on onon alyahudankoɓe ɓen oya inni hi min miɗo wayi e alyahudankoɓe ɓen no wayirɗa noon ka julɓe a respecta saria mi respecta saria fanko ñaami haray wa fi lkhitami asalu lmawla jalla wa ala an yulhimana rushdana wa an yuwaffiqana li salahi dinina wa dunyana wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin allahumma innaka ta'lamu bi nafsi minni وأعلم بنفسي منهم اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي عما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي تركي الله سبحانه وتعالى yo Allah waɗa yimɓe heɗitotoɓe konngol ƴetta ko ɓuri moƴƴude konngol kon en toriki rabbul ibad on ceernoɓe yo Allah ho on ɓeydanɓe gandal ceernoɓe jannuɓe ɓe ɓen yo Allah on okkuɓe baraji mawɓe maɓɓe ɓen kadi yo Allah ho on ɓeydanɓe barke e balɗe e cellal e dina jaɓaka si ɓe wuuri siko askuɗum yo Allah on naadoɓe aljanna enen kadi heeɗi ɓen ɗo fof yo Allah okku en baraji e moƴƴere kala ko woni e muɗum ha yetto mawɓe men ɓe yettoyo mawɓe ɓen ɗum men kadi yetto karbo ko men ɓen haray en ala jonnude hiɗen nodda oustad Ahmad Ba hafisahullah haray ko kamɓe jonna ɗo waɗangol en memmintinangol en e nder jayru ndu wona yewtirɗen noon mukkikinki moƴƴi haray inchallah ɓe waɗana en engrais o haray oustad Ba ko ɗo wonno ko winda ga min yiɗo sowdo kono min anda say kono woniri ka ɗuma say kon woniri haray inchallah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawa yettude Allah subhanahu wa taala juulen e nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam haray en weltanike dendagal julɓe hewtuɓe ɗo ɓe fof ɗen tono Allah subhanahu wa taala mo kala haajuji muɗum ko acciti ari ɗo kon heɗagol fi ndu lew sumaye ɗo yo Allah subhanahu wa taala okken baraji ko woni e muɗum jeyid haray ɓe holli afan jooma oto jaɗen haray mo kala yahu renouvela surtout ɓe addi ɗo BMW Z 950 Ford Fusion on tigi yaw renouvela jazakumullah khair haray summa e weltanike oustaz Mouhammad Saleh e o darsu labaɗo ɗo darsu yowondirɗo e suumaye eɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah tawne en suumaye e en même temps alhaji Hasimiu haray wonɓe ɓen ka ñaamu maɓɓe yeeso ɓe meɗen ka dina portere ɗo e oustaz Mouhammad Bogo jagani ɓen jonde nden haray ɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah yokko goto fof ɓuri moƴƴude e joddi fil haqiqa oustaz Mouhammad Saleh ɓe hittini moƴƴa yewtugol en haray ko yowodiri e ɓure suumaye on e dendagal baraji ko woni e muɗum haray ɗen toro Allah yo Allah waɗa fof fi misani hasanatihi wa fi misani hasanatina jamia haray bi ihtisarin sadid e raɓɓinɗinade moƴƴa mi yewtay ɗo juste fi piiji ɗiɗi faraidu siyam wa sunanu siyam kamɓe ɓe yewti en fi ko yowodiri e maza alfadail wa ana urid inchallah an atatarraqa fi ma huwa faraidu siyam wa sunanu siyam inchallah haray awalan no famirɗon noon korka kan haray hika mari farillaji farilla noon koko tawata si boni ina wawi bonnude ko mana ko farla ton farilla hunde si boni bonnorayno jon noon haray ɗin farillaji ɗon no e hoore majji annuya o annuyagol hino horude ɗum ko farilla ko ma kadi on tigi walode e annuya o so fuɗɗo horugol janggo sumaye o no laaɗo sallah sallam e maki man lam yubayyiti siyam fala siyama lahu kala mo walodali e annuya horugol ngol haray o horani donc haray no moƴƴi ka on tigi anniyo wonde o hooray capantati ma ha ñande juldandu yiya ɗum ko gadiye farilla ɗimmo haray ko azzaman mana ka hooreteɗo ɗum ko min tuluu il fajiri ila ghurubi shams ila ka peeral fajiri haka nangue muti o donc ɗum ɗon kadi ko farilla tawgol ko ñalorma on tigi hoorirta summa farilla sakkitoro on ka farillaji korka ko honɗum ko sini on feƴƴi azzaman feƴƴi woni min tuluu il fajiri ila ghurubi shams haray tammun ɗum ko tawata kadi ko indispensable ko yo taw neɗɗo on ko himo jogiti honɗum o jogitoto ko ñaamugol ngol e yarugol ngol e renndugol ɗiɗo tati jogitagol ɗi ko farilla wa huwa al imsak an jamii l muftirat jogitagol donc ɗiɗo tati bi ihtisarin sadid ko ɗiɗo woni haray farillaji korka kan annuye on e zaman ka hooreteɗon e jogitagol ko hoorirte ko mana a ñamali yarali yiɗali e debbo yeyi haray sunnaji ɗin e defte goye ɓe waɗi joyi defte goo jeego defte goo jeɗɗi ƴetten defte kaɓe waɗi joyi ɗon sunnaji ɗin awwalan ko honɗum ko taajilul fitre yaawingol taƴugol ngol ɗum haray ko sunna ɗimmum ɗum addu'a'u indal iftar du'agol nde hino taƴa no joli e muɗum allahumma laka sumtu wa bika amant haka on du'a haaɗi ɗon karamokoɓe goo no yi wonde hadis on ko dayif lakin fala mani'a an nahfaz hadha du'a wa naqra indal iftar haray allah ala yen hunji o du'a ɗo jangen mo sanga hiɗen taƴa maɗum allahumma zahaba zama wabtallati l uruq wa sabata al ajr haray ɗiɗo fof ella ala e muɗum hiɗe wawi jangude ɗiɗoɗe son tigui wawata on tigui wawi o du'o ɗum noon sanga o taƴat donc e wi ko yaawingol taƴugol ngol e du'agol nde hino taƴa haray tammum ɗum ko honɗum taƴirgol tamaro rutab hecciɗuɗe ɗen si ɗen ala tamaro normal on si ɗum ala ndiyam fi honɗum lima sabata anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam kana yuftiru ala rutabatin fa in lam takun fa ala tamaratin fa in lam takun
حصيات من الماء والحديث صحيح هراي إنه يرتبط كسنة الله صلى الله عليه وسلم ثم نجاء سنة جدي هندو سلا غونغول كادي كو سنة ونان كلا تاودو هنا واوي ما جاكي نو ودو انو سي بسوليكي تاوا be musate ma harabe ayita nyalla ngal ben non ibe yafa amma lutube ben haray hino yamira sulla gon dum do wete as-sahar nala Allah sallallahu alaihi wasallam be maki tasahharu fa inna fi as-sahuri barakatun sulle haray barkino e sulla gongo haray sakkito dum e sunna jidi haray wiiden ko hondum ko ta'khiru as-suhur lennugol sulla gongol ha bado mana ka subaka on julate fi hondu sabu sahabajo goto no wi Zaid o wi tasahharna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ben sullo dino menen e nala Allah sallallahu alaihi wasallam sahaba be belandi mo ko kombiyande ta wonno hakkunde sulla gongol e jul gongol o wi gadru 50 aya ko embere ka goddo jangata ayaji 50 sendari ko ciorto hongol jogi ayaji 50 en tawi ko surat tabarakalladhi bi yadihi al-mulk donc embere ko goddo jangata goldo dum don do wonde distance hakkunde ka julete don e ka mana ka haadete nyamugo ngol don no wonno mbuy sikkube si noddinama dum ko yarate nyamugo ngol la ça dépend ko leer mom mo noddinde wono ka meden de marno dinando arnu ida mari ko wete ko feññi gongol no jokkodire e juulu gongol donc ida wawi ñamugol ha hewta ka feññinte donc wono ga kono dinando wotru wodi sen daari calendrier ji ɗi go alhamdulillah ɓe waɗi ko hattete ñamugol ɗon harayno si tawi ça dépend juulirde nde mais calendrier o e ndaara ittiri hakkunde ka haɗata ñamugol ɗon ɓe noddinani ɗum ina dowa wadde 5 à 10 minutes donc haray ko ɗo woni sunnaji ɗin باختصار سديد ان شاء الله على كلكم على لندن وجزاكم الله خيرا واريد الشكر الجزيل لفضيلة استاذنا فيما القى لنا من الدرس القيم واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الدرس مكفرا للسيئات وان يجعل الدرس مجلبا للحسنات وان يشاركنا جميعا في تلك الدعوات وأن لا يحرمنا في جبال هذه الحسنات والسلام عليكم ورحمة الله ما لم يكن غافيا في مخداع الهدب إحساسه مرهف فيما يعايشه في كل أمر مع الإخوان والصحب يضني فؤادي